ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News ndabaha n'ikaze muri ano makuru yacu y'aka gatondo k'igerekerezo rya 16 ukwezi n'ukwa kane umwaka turimo 2026 muri kino kiganiro turaza kuyaga turaza kubabwira aho imyiteguro igeze ku ruhande rw'inyeshamba kugira ngo bashobore kwataka igisagara ca Uvira. Ku rundi ruhande turaza kubabwira ibijanye n'imyiteguro y'igisirikare ca FARDC, igisirikare cy'u Burundi, Angola, Tanzania na coalition ya FARDC yose muri rusangi yo kwitegurira kwirukana inyeshamba z'u Rwanda mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe kandi bihanganye umwanya n'umwanya ibintu bishobora gucika nkuko maze iminsi ndiko ndebabwira muri kino kiganiro. Ndaza kubabwira buke buke ndababwire ubuce bwose uno muhari w'inyeshamba wamaze kuba ushingamo indege z'intambara ndetse naho wamaze gushinga ibikoho binini by'ingwano mu kwitegurira kwataka igisagara ca Uvira. Namakuru novuga yuko atarakoze amaguru hasi bayampaye mu buca bw'uno munsi ndetse ndayahabwa n'abamaneko. Murabizi yuko nabo ariko baba bariko barabaneka. Aya makuru ndaze ndababwire ubuce bwose bastotsemo ibigwanisho bigomba kwataka igisagara ca Uvira, nababwire n'ubuce bwose bwamaze gushingwamwo inkoho nini zo kugira ngo zibafashe gufata igisagara ca Uvira. Ikaze ni karibu bose dukurikirana, manze unyifurize isabukuru nziza. Jewe Cody the Black navutse kuri igenekezo rya 16 kwezi no kwa kane. Binyifurize mu kwandika muri commentaire kuduza imitima cyangwa yinyifuriza, utibagiye gukora subscribe ndetse na like kuri kino kiganiro cyacu. Ufise icyo uvuga muri commentaire cyangwa atacu ufise, genda uduze imitima hama utwereke yuko uri kumwe natwe 5 kuri 5. Yes, twara mwana narabahezagijwe mwonyereka urukundo rudasanzwe. Ndanashimire cyane abantu mwese mumaze kungurira amazi ya anniversaire. Ndababwire ati mwakoze cyane, icubahiro ni cyanyu n'Imana yo mwijuru. Uwiteka Imana akomeze kuhezagira aho mwakuye. Ndanashimira cyane baba nibadahengeshanya gukorana natwe kugira ngo dushobore kubaha bashobore kuduha ibyo dushobora kwamamariza maze bikagera kure kandi mu mwanya muto cyane. Muri kino kiganiro mu mpera zacu ndetse kubashiramwo video ivuga ukungene ibintu vyifashe ku mirongo y'urugamba ku mpande zose, ariko ndanabashiriramwo ubutumwa bw'ibanga umwe mu banyamurenge yashoboye gushira hagati wo muri twigwaneho amena amabanga y'ibiriko birategurwa ku mirongo y'urugamba. Iyi audio namaze kuba ndayitegura iri muri kino kiganiro Domis. Nababwiye yuko atandakimwe ntazobashikiriza kandi nababwiye yuko iyi B-Info News yaje hageze kugira ngo duse turabaha update zose ziba zikurira vugwa muri rusange. Unkundire rero tubanze twinjire ukungene imyiteguro yo gufata cyangwa kusubira kugaruka mu gisagara ca Uvira ku ruhande rw'inyeshamba bariko baravyitegurira. Ariko imbere yuko ndabibabwira, reka mwanze ndababwire yuko ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo za Tanzania, ingabo za Angola, aba special forces ndetse n'abasnipers bakomeye cyane bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kwambara imisozi yose yo muri territoire ya Uvira. Binakunze banaduge cyane hariya mu misozi ya territoire ya Fizi yose bayambare, bikunze ba progresse kugera ihangiro no gufata igisagara ca Bukavu vuba bwango bitarambiranye. Aya niyo makuru yibanga kumbone ntavuga ngo ndamenye ibanga ko narinze ndamenyereke ko nabandi bamaze kuyamenya mu nyihanganire. Rero mwumve yuko ibintu bigiye gukomera cyane ku mirongo y'urugamba. Hari ikintu babwiye yuko amaraso amaze kumenekera ku mirongo y'urugamba yobagira yikuba izindi nshuro kuyagira ameneke, kubera ko twumva mu mpande zose bamaze kujya karongo, mu mpande zose bamaze kuba decide, bamaze gufata ingingo zikomakomeye. Ku rundi ruhande rwa M23 n'igisirikare cy'u Rwanda ndagenda babwire uburyo bariko bariteguramo kandi uburyo budasanzwe, ariko byamaze kuca hanze. Ubutumwa namaze kuburonka ndetse ubutumwa buvuye muri bo hari abamaze kumena ababanga, batubwira amastoke bamaze gushira ibigwanisho ndetse banatubwira aho bashinze inkozi zinini nkuko ngare babwire mwa kino kiganiro. Aya makuru nayibanga, reka ndababwire yuko muze kuyabwira bagenzi banyu kugira ngo ntasubire iyo ya Java usange bifutse mu gihe bari bamaze kwifukura bonyene ubwabo. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe,
estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Muri kino kiganiro mu butumwa ndaza kubashirira ubutumwa bw'uyu mwene data, ubutumwa bw'ibanga, aho yavuze ibijanye n'amanama ariko arabera mu gihugu cy'u Rwanda yo kugira ngo batange minembwe barabe ico byose abandi ico vyokwica canke bagaruke mu gisagara ca Uvira. Ibi mbere ngo vyatumye ibi vyo gutanga minembwe hava ugushwana hagati y'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za MLDP twigwana ko ingabo z'u Rwanda zo zashaka yuko batanga ivyo bice, ariko MLDP twigwana yavuga ati mudutangire muhira, n'existe pas, ivyo ntibibaho, ntabwo bikunda, c'est impossible. Ibi vyose turaza kubibashiriramwo don't miss kabisa muri kino kiganiro. Ni kiganiro ca mbere novuga yuko nkoze numva ndi comfortable, nkoze numva ngomba kubabwira ukuri kose kw'imirongo y'urugamba, kuko amakuru yose atankekana amaze kuba ndayegeranya. Ndanababwiye n'uburyo M23 kiritegura n'ubuce yamaze kuba ishingamwo ibikoho binini binini vya rutura. Amakuru amaze kudushikira nuko mu mipango yapangiwe mu gihugu cy'u Rwanda ibandanizwa muri Prairie de la Rusizi, bafunditse yuko bagomba kwisubiza igisagara ca Uvira vuba bwango kuri coalition y'inyeshamba z'u Rwanda RDF. No babwira yuko bamaze kuba banambwira ubuce budasanzwe bwamaze kuba bugitegurira imigwano mu kubushinga mu bikoresho mu buryo bukomeye. No babwira yuko nk'agace kitwa Businga amakuru dufise bweze no saha nuko bahestariye amamisire manini cyane azobafasha guhangana na coalition ya FARDC mu gihe izoba iri mu gisagara ca Uvira canke iriko irava mu gisagara ca Uvira mu nkingira za Uvira. Aha muri Businga ngo hari amamisire akomeye cyane. FARDC ndabavuniye akagoye muzindurane drone canke skoyi mu bombarde ngaha muri Businga kugira ngo mushobore kwica ano mamisire agomba guhitana ubuzima bw'abene ibihumbi n'ibihumbi. Mubanze muyaturire abaribo ahitana. Ku rundi ruhande no babwira yuko hamaze gutegurwa n'ama ekipe y'abashoferi b'amadrone bo mu ntambara ndetse n'abasoda benshi b'igihugu cy'u Rwanda baramaze kwitegura, bari buhande rumwe kugira ngo bashobore kuza kugaba ibitero bikomeye cyane ku gisagara ca Uvira nk'uko amakuru abandanya adushikira. Rero akandi gace kadasanzwe kamaze kuba kitegurira urugamba na gace ka Nyangezi, aho bavuze yuko bahegeranirije aba mercenaires ndetse n'abakozi b'Imana abapasiteri nabo bamaze gufatwa kugira ngo bashobore gusengera M23 RDF bisubize igisagara ca Uvira. Ibi byose byamaze kuba bitegurwa bingaha muri Nyangezi. Abapasiteri bateguwe, aba mercenaires bateguwe, ndetse abapasiteri baguma ku masengesho kugira ngo M23 yongere igaruke mu gisagara ca Uvira. Aya makuru twamaze kuba tuyaronka 5 ntihagire umuntu numwe agira amakenga yano makuru. Rero ikindi twababwira nuko aba bakozi b'Imana bafashwe baregeranje kugira ngo baze gusengera M23. Mwumve ubu bwenge bw'aba bagabo. Nyangezi nababwiye yuko hamaze kwestarirwa aba mercenaires ba hestari bamaze kuhegeranirizwa. Mumenye yuko abarimwo n'abazungu. Narababwiye yuko hari umusikari geze kumvuna akago yambwira yuko bafashe abasirikare b'Abafaransa n'Abafaransa-kazi ku mirongo y'urugamba b'abasineyipa ndetse n'abapilote b'amadrone. Ibi byose ndazi murabizi kandi nta gitangara. Ibi byose nibigamije kuza guhunganya umutekano w'igisagara ca Uvira. Twanumvise ibihuha bivuga yuko aba mayimayi canke abazarendo haba hariho ekipe y'abazarendo ikorana na M23 yoba igira ikore agasha mu gisagara ca Uvira. Ngo ivyo bazokora sibindi biri muri buno butumwa nza kubashiramo, ngo bagomba kwica abanyamurenge bari
muri Uvira. Baca bavuga ati mwabonye hamwe hacunzwe n'ingabo z'u Burundi na FARDC ibiriko birahabera, ndetse babagirize yuko aribo bariko arica abanyamurenge. Ako ngo hwe kuko ni kiganiro ni ubutumwa nza kubashiramwo burya mwene data yashoboye kungezaho, kandi no basaba ntimurambirwe kino kiganiro mu kirabe mpaka gihere, mu kirabe munagisangiza abandi kuko hari benshi batarabasha kumenya ano makuru. Akandi gace kamaze kuba kestarirwamo ibintu bidasanzwe ni Kaziba aho bitwa kwa Pasiteri. Bavuga yuko hari inzu y'imbaho yamaze kugirwa stoke y'ibigwanisho. Iyi nzu y'imbaho iri muri Kaziba aho bitwa kwa Pasiteri yagize stoke y'ibigwanisho vya AFCM 23 biteguriye kuza kugaba ibitero ngaha mu gisagara ca Uvira. Murahumva kwa Pasiteri muri Kaziba aho bitwa kwa Pasiteri ngo hari inzu y'imbaho. Iyo nzu y'imbaho niyo ibitse ibigwanisho vy'inyeshamba z'u Rwanda RDF byo kugaba ibitero. Ikindi no babwira ubundi buce bwamaze kuvugwa cyane, bamaze kugaragara yuko bamaze gushingamo ibikoho binini binarasa kure, nuko ngaha muri Ngomo ku gasozi bitwa Izirayeli naho ngo bamaze kwashira ibikoho binini muri Ngomo ku gasozi kitwa Izirayeli. Ngo nijyambere ndahumvise kuri Izirayeli gusa Ngomo naho narabivuga ko narahagendeye bijya bihari imigwano ikomeye cyane. Muravyibuka yuko nanafunzwe ndashirwa mu gasho ivyo agahwe hari ibintu igihe hafatwa isakara ca Uvira. Ibi ndazi yuko abenshi mwankurikirana cya gihe mwabimenye, abenshi mwanasengeye mva mu gasho hakiri kare. Rero aha muri Ngomo kuri aka gasozi kitwa Izirayeli kamaze gusiga ko ibikoho binini vya rutura byo kwitegura kugaba cyo gutera aha mu gisagara ca Uvira. Nco ndababwira yuko aha muri Ngomo nyene ariho inyeshamba z'u Rwanda zimaze kubitirwa ngaha muri Kamanyora zaciye zimurira, ndako nababwiye vya 2025 muri December zaciye zimurira bijya bikoho byabyo hariya muri Ngomo. Barasana na coalition FARDC iri muri Katogota, nabo bari muri Ngomo bakoresha amabombe menshi na mabombe yanci nyuma ndayabona na mabombe yaca hejuru nkibaza rigira ringwe ko, ariko ibi narabibaberetse mu biganiro agenda akora. Abakeneye ivyo biganiro muze ndayibereke by'amabombe ingini yanci nyuma nibereye ngaha ku butaka bw'u Burundi neza na neza, nyamba atari kuruhwa hafi yo kuruhwa kuko murabizi Ngomo iri mu marembo y'u Rwanda aho bitwa Bugarama, kandi kaba impande ya Kamanyora. Hano hakujya gato hakaba Cibitoki ca Rugongo. Abazi burya buce muca muhamenya za Ngomo n'ibindi. Aha rero muri Ngomo gasozi gitwa Izirayeli ngo mazi ntakiri yayindi ngo hamaze kwestarirwa ibikoho binini bidasanzwe bigomba kuza guhungabanya umutekano wo muri buno buce wo mu gisagara ca Uvira. Aya niyo makuru novuga yuko azinditse muri kano gatondo namaze kuba ndabategura abashirira ku meza, kandi kugira ngo dushobore kuyasangira atakibazo na kibi. Kurundi ruhande mu nkundire ndabashiriremwe amajwi dasanzwe, ndabashiriremwe amajwi yaba ya mwene data uko abisigura atubwira amabanga yose y'ingene ibintu biriko birategurwa. Nuwabavuyemwo aravuga ati reka no makuru ndashire kure. Niyo mpamvu nza kugeza kuyahindura kugira ngo mwumve ijwi gusa uko biriko biragenda. Ijwi ndarihindura ryanye n'ibyo kugira ngo ntimushobore kumumva, ndazi yuko mudukurikirana muri benshi. Iyi audio ubutumwa buheze ndabashiriramwo video nayo y'ubusesanguzi ivuga ibijanye n'ingene imyiteguro ahigeze n'ingene ibintu biriko biragenda. Ikaze rero munyifurize isabukuru nziza, kandi mutanyifurije isabukuru nziza torashwana namwe ndabashwanira gikirisa, ariko mugabo gikuru nuko twibaniye neza kandi mukumaza kunyereka urukundo rudasanzwe. Ariko kubakeneye ico batubaza cyo kuduterera hariho nimero ngaha munsi, kubakeneye ivyo tubamamariza nimero iri ngaha muzi ni 64 400 6660 ino nimero irabafasha buri go twirabire twiyumviririze buno butumwa, ndetse tunirabire ino video y'imyiteguro y'abasikare b'u Rwanda bagomba kugaba ibitero ku mirongo ku gisagara ca Uvira. Mu ncamake inama zari zibiri ariko zenda gusa, kandi zombi zabereye hari i Kigali. Inama imwe yari iteranije MRDP twirwaneho n'abasirikare bakuru b'u Rwanda, barimo biga ku kibazo nyamukuru cari kivuye muri presidence yabo yahariye mu Rwanda, bibaza ngo se gutakaza minembwe byiciki, kutayitakaza nabyo bikijije iki.
ico kibazo rero nico cateranije izi mpande zombi MRDP twirwaneho n'iki gisirikare cy'u Rwanda RDF. Mu kwiga ico kibazo baza gusanga nibatakaza Minembwe bizakurura gutakaza Bukavu, kandi nibatakaza Bukavu bazaba bagiye kugira ikibazo cy'umutekano muke mu Rwanda. Aho baza kumvikana ko bagomba gukora ibishoboka byose tibatakaze Minembwe, mu buryo bemezanije ko hari izindi ngabo bagomba koherezayo. Nuko ico bamaze kuciga baje no kwiga ku bindi bibazo bibiri. Ikibazo cyo kwisubiza Uvira niko bavyitaga, n'ikibazo c'abanyamurenge aba basigaye Uvira abandi bahunga, n'abanyamurenge bo mu Bibogobogo. Kuri iki cyo kwisubiza Uvira baje kubyemezanyaho ko bagomba kongera gufata Uvira bakayisubiza. Ico bacemezanyaho, noneho baza kwiga inzira bazakoresha kugira ngo babashe kuyisubiza. Baza gusanga nibakoresha inzira ya plane n'ubundi bakoresheje bizitwa AFCM 23, bizaze kubagora mu buryo bw'amahanga kutabyemera. Baza kumvikana ko bagomba kuzatera Uvira baturutse muri Ho Plateau, kandi n'izina rya MRDP twirwaneho. Ico kiba confirme muri ubwo buryo. Kuri iki cyo kwiga kuri aba banyamurenge ba Uvira n'aba mu Bibogobogo, kandi nari nibagiwe aho ngaho nuko nibamara MRDP n'izina rya MRDP twirwaneho nibamara kwigarurira Uvira, Red Tabara nayo izahita yishira ku karubanda ikitangaza navyo n'ibindi birebire. Kuri iki cy'abanyamurenge basigaye muri Uvira abandi bahunga n'aba banyamurenge bo mu Bibogobogo, ababi Uvira bo bavuze ko ikibazo cabo bazamenya uburyo bazagikemura bamaze kwisubiza Uvira, bazamenya uko badiringana nabo. Naho kuri abanyamurenge bo mu Bibogobogo bavuze ko bagomba gushakisha za mayimayi bakorana zigatangira kugaba ibitero kuri bari abanyamurenge, mu buryo hazaba umutekano mukeya, bakongera kandi bakibumbira hamwe. Impamvu yabyo iki kibazo caje mu cyaba abanyamurenge ngo nuko aribo batuma koze yabo itakaza agaciro, kuko barega FARDC bakarega n'igisirikare cy'u Burundi ko bihaye bikorera abanyamurenge genocide. Noneho kuba barasigaye Uvira kandi barinzwe n'ico gisirikare cy'u Burundi na FARDC bakaba amahoro, bituma koze yabo bitumvikana, mbese ngo bagapfobya iriya genocide bavuga bakorerwa. No mu Bibogobogo nuko abarundi nibo bahari na FARDC, kandi ngo abanyabibogobogo batangiye gusubira mu mihana yabo ko babivugaga. Sinzi ngo hari n'amasoko bamaze gufungura hamwe nyine n'ababembe n'abafurero, batangiye kuragira inka aho zitageraga. Rero uyu mutekano wabo bahabwa n'abarundi na FARDC araba bari Uvira araba bari mu Bibogobogo, ngo bifoza genocide bavuga, bashinja leta ya Kongo na leta y'u Burundi, noneho ngo ntibihesha agaciro, bigatakaza agaciro koze yabo. Nuko bamaze kuvuga gushaka izi mayimayi, babwiye MRDP twirwaneho ko ariyo igomba kuzashaka izi mayimayi zitangira kugaba ibitero hariya, bagakorana bakazisapotinga ibyo bazaba bashaka byose. Kugira ngo nkiveho nanone nuko MRDP nayo yaragiye itora abagabo 4 abari biheza mission. Abo bagabo 4 nibo bahaye baganira na za mayimayi mu kuzakora ico gikorwa. Aho iyi niyo nama imwe nuko yagenze mu njamake. Inama yindi ya kabiri yateranije n'ubundi igisirikare abasirikare bakuru b'u Rwanda RDF na bamwe mu basirikare bari barajanye n'agakufi mu Minembwe. Iyi nama yari mu yiga ku kintu kimwe, babazaga aba basirikare bari mu Minembwe nyine babanaga n'agakufi inzira ngo bashobora gukoresha kugira ngo iriya twirwaneho yemere mabadiriko ibadirishwe, cyangwa se inzira bakoresha kugira ngo ije mu mafunzo nayo hariya muri training. Aba basirikare barabwira ati n'abantu twabanye tuzi 100%. Babahurugera ati nubwo muhagurutse igisirikare cya RDF cyose bo kwemera bakarwana bagashira, ariko nta mabadiriko bazemera ngo bakomboke ngo baje ahandi muzana izindi ngabo iwabo. Ico ntibazacemera, tubashobora kucemera. Kubabwira ikintu cyo kuja mu mafunzo kiba gikozwe, ahubwo urwana bagashira, ariko ico mucibagirwe. Nuko noneho baza kubabaza ikibazo cya kabiri, se none muri bari ya viongozi babo
bari ku murongo wa mbere, umusitari wa mbere mu kutumva ibi bintu. Babahaye amazina yabo, bari kuyabaha, baza kwigana ko muri operation yo kwisubiza Uvira ya MRDP nyine twirwaniho, ndavuga ni mu izina ryabo. Iki kibazo cy'aba bantu baba ofisi cyangwa se baviyongozi muri twirwaniho bari ku musitari wa mbere mu kutumva kubadirishwa no kuja muri kosi, iki kibazo ngo bazagikemurira muri operation. Abandi bazaba basigaye ngo nyamara kugera Uvira kubera ko batazaba bagifite baviyongozi babo, ngo bizaborohera kugira ngo babadirisha cyangwa abajane mu makosi, mu matraining aho bashaka kubajana aho. Ariko baza kugaruka ku ijambo rivuga ngo se bidakunze ko twigarurira Uvira, wenda intambara ikatunanira ntitubashe kwisubiza Uvira, aba bantu bizagenda gute kugira ngo nanone bemere mabadiriko cyangwa se bajanwe muri kosi abagabo bazaba basigaye. Nanone baza gusanga ko ngo bizakunda kubera ko bazababwira ko intambara ibananiye, atahubwo bizaba byoroshe tuzabashorerana n'abase n'abanyina kuko baviyongozi babo ntibazaba bakihari. So baza gusanga muri izo nzira bigarurira Uvira bizakunda kugira ngo babashe kujeririya twirwaniho kuko ntizaba igifite viyongozi. Intambara yabananira ntibafate Uvira, nanone bizabakundira kuko bazababwira ko intambara yananiranye babashorere, nanone baviyongozi ntibazaba bakihari. So nibyo bize. Ariko urumva iyi nama yindi bayihishe MRDP twirwaniho kubera ko bari mu biga ku kibazo cyabo. Nizo nama zibiri zabaye ejo bundi mu ncamake, nibyo bize. Urakoze. Ngarutse kukugezaho inkuru irebana n'umutekano, kuvuga ngo igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'igisirikare cya Tanzania ku mikoranire basanga, wenda murabizi yuko niba ari abantu abarundi bafitanye nabo umubano, cyetse niba ntawo, ariko niba watekereza ko hari abafitanye umubano n'u Burundi ntabaruta iki gihugu cya Tanzania. Izi ni ingabo zimaze koherezwa n'ibikoresho ndetse mwagiye mwumva bavuga ngo ziri kuza ngo zikagera ngo mu kigo ngo cya Mukoni cyegereye u Rwanda, hanyuma barangiza ngo bagakata bagasubira muri Tanzania. Ibyo byose ntababwiye ntibari kubigorunzura, ariko ukuri kwabyo turagufite hano. Wowe rero icyo musabye, kanda subscribe, ukore ku nzogera, hanyuma kandi ijya wibuka kudusigira like kuri buri kiganiro. Ni ukuvuga ngo iyi ishingiye ndetse ku nkuru nari nababwiye, ni inkuru nababwiye yuko igisirikare cy'u Burundi kigiye kohereza abasirikare bagera ku 3,500 muri uku kwezi kwa kane. Ibi bintu mbivuga ngira ngo hari umuntu ubifata minenembwe, ariko nyamara ntago ari uko byavuzwe muri ibi bifobagane. Ngiye ibyo biganiro mba narabikoze, ngiye rero kuba nagaruka nkabyumva mu bifobagane ntabwo bivuze yuko ngo buri gihe ibyo bavuze byose ngo biba bidafite iyo byerekeza cyangwa ngo nta kuri kubirimo. Ahubwo ngewe ndeba niba ayo makuru nari nyafite, by'umwihariko shene yanjye, ni ukuvuga ngo uburyo mbonamo amakuru arebana n'umutekano mu Burundi n'igisirikare cyabo n'ibikorwa byabo, rwose ntaho bihurira n'ibi bintu bya hano mu Rwanda. Yenda avuge ngo baba babigobetse ngo ni uburyo bwo kurangaza ngo nkaho ubundi. Ni ukuvuga ngo ni shene nzi neza ko idafite aho ihuriye n'aba bantu bakwadede. Nge rero iyo nkoresheje iyo shene, ni ukuvuga ngo icyase izo suruse, urwo ruhererekane rw'amakuru, nkasanga nta munyarwanda, nkasanga ahubwo ni abantu bo kwizerwa bari muri ibyo bintu kuko babifiteho amakuru. Ntabwo nita ngo nuko ngo na hano i Kigali bari kubivuga. Ngewe nizera izo suruse zanjye zingezaho amakuru y'ibibera hariya mu Burundi, by'umwihariko n'abantu babifitiye ubushobozi. Rero yere kugutangaza kuba bari kuvuga ngo hoherejwe ingabo ngahari, ngo iyo ntago ari propaganda, kuko nari nabibabwiye nti u Burundi bugomba kongera ingabo ziri muri Kongo 3,500. Wenda aho ntibeshyeho gato nuko nari nababwiye ko ari mu mpera z'uku kwezi kwa kane, ariko
kuba byabije kuri iyi tariki ya 14 ya 15 nta bitangaje cyangwa nta bidasanzwe. Ukuri nuko nyine byabayeho kandi icyo kintu twari twakivuze. Ni intwaro nubwo bari kubikenesa ngo intwaro ibirwanisho by'u Burundi ngo byarahiye ngo gutyo gusa, ariko nyamara ntago ari uko ngo nta bikoresho bafite. Ndetse nababwiye yuko Tanzania hano nababwiye kuri iki gice cya Rusumo, igice cy'uruzi rw'Akagera uko ruzamuka hejuru ruguru, no kuvuga ngo umutekano warakajijwe ku ruhande rw'u Rwanda. Rero iyo bari kuvuga ngo ingabo ngo ziri kuza ngo zikagera ku kigo cya Mukoni, ariko ngo zikagira ibiki ingabo n'intwaro ngo zigahita zikata ngo zikajya muri Tanzania, jewe ntekereza yuko nta rujijo bigutera niba ukurikira umunsi ku munsi ibiganiro bya hano mu Gisaka TV. Nuko nguko inkuru zabo bari kuzibara. Rero bimeze biti, mu gihe ubundi Ndayishimiye yarababwiye ati nukunda Kigali uciye muri Kongo, no kuvuga ngo muri Uvira, nanjye nukunda Bujumbura uciye muri Kongo, nanjye Kigali burya nzayikunda nuko nguko yabivuze nciye mu Kirundo. Nuko nguko rero ahangaha Dede nawe ni umukoro bari kumuhereza, yagenda agakubita Kisangani akagaruka kandi ngo muri Kasayi, niba ari Kasayi niba ari hehe handi hari havutse inyeshyamba. Nkababwira nti ni icyuka biriya bintu ni ukugerageza gushwiragiza Kongo ngo n'abafatanyabikorwa bayo kugira ngo batatanye imbaraga hirya no hino, kukabona bamurunzeho umuriro. Rero ati reka mbajyana ahandi hantu ndebe yuko nahumekamo gakeya. Za nyeshyamba se hari ibikorwa ziri gukora, ziri kwavansa, ibintu bimeze neza ku ruhande rwazo, hanyuma kwa Dede bakaba bibagiwe kuzimarketing, kuvuga ati bazambije ibintu, ati Kongo irashize karabaye. Ntabwo ari uko babyibagiwe, ahubwo nta cyabaye. Rero ibintu nabwe bihita bigwa mu mazi bigitangira. Hanyuma rero reka abo ngabo mbaveho. Nge nababwiye ni ibikoresho bya gisirikare ndetse biremereye, ntabwo biri gukata biza ku ruhande rwa Tanzania, by'umwihariko kuri uruhande bari kuvugamo rw'inoze ngo rwegereye u Rwanda. Si aho ngaho gusa, ahubwo uko nakubwiye ngo abasirikari 3,500 ni si propaganda, kuko mu makuru, mu isoko zanjye z'amakuru zigenga zidashamikiye kuri ibi bintu by'i Kigali, nanjye ibyo bintu zari zanabinyeretse mu kwezi gutambutse. Ibyo bintu ndabikubwira. Ahangaha rero bimeze biti, Dede agize atya aravuga ati ni muri rwa rugamba rushyashya, ugomba kumenya ko intambara igiye guturika, ni ukuvuga ngo hagiye kuba intambara y'injyanamo. Muri iyi mita ya kabiri y'uyu mukino rurambikana, ni ukuvuga ngo wa muriro, niba utinya umuriro ube wigirayo uhunge, kuko umuriro wo uraza guturika. Mu gihe Dede kandi nawe abireba, Abarundi, Kongo, Tanzania nabo barabireba yuko urugamba rugiye guturika. Muri diplomasi ngira ngo muri kubona ibikorwa biri kuba, nkiri kwita ku biriya biganiro, biriya ni icyuka, no kwanga ngo nta kintu kigiye kubivamo. Wowe wite ku rugamba hano ku kibuga, urebe yuko akarere kagiye guturika. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo Dede arashaka Uvira. Iyi ntambara adafite Uvira na kiriya gice cyo mu Minembwe muri kubona gikomeje kuba isibaniro, ngira ngo mwabonye ibitwaro yari yagiye atabayo, hanyuma suko iraza irakubita ahantu habiri hose, irazishiririza neza, baza baje gukubura umuyonga. Umuyonga ngira ngo mwarabibonye ku kibuga cy'indege cya Minembwe, ahantu hanini cyane, ngo abaturage ngo barapfuye. Abaturage rero niba bari batabye muri kiriya cyobo, ntabwo twabisobanukiwe, ariko njyewe nk'umusesenguzi abo bita abaturage ni bariya nyine,
abo bita abaturage ni intwaro zabo, abo bita abaturage ni abasirikare babo. Niba mwumva bataka ngo abaturage inzirakarengane ni bariya, aba ari abaturage basanzwe, bariya ababyeyi babakoresha mu myigaragambyo gusa, bariya nabo kwigaragambya, agaciro kabo kaboneka imbere ya dediyo abakeneye ngo mufate udukoni twanyu n'abana banyu tugende mujye kwereka amahanga ibiri kuba, naho ubundi naho ngaho karangirira nta handi. Agaciro gasigara mu ntwaro, gasigara mu basirikare, nibo baturitsa bakabanga abaturage barabaturekeje. Byagenda gutya ngo abaturage ngo barapfuye ngo murebe ngo imiryango mpuzamahanga. Dede rero ntago gutabaza iriya ntwaro hariya hantu nuko azi neza urugamba rugiye kwambikana kugira ngo abashe kwihagararaho amarembo cyangwa se inzira zinjiza ibikoresho biva mu Burundi, ibikoresho abasirikare baza guhereza ingufu abazarendo, FARDC. ni ukuvuga ngo arabizi yuko urwo rugamba ruba ruzamukostinga birenze, bikamusaba igihe kirekire, kandi cya gihe kirekire ujyanyije uko angana, uko ubukungu afite, iki n'iki na diplomasi baba bari kumucanaho, Dede ubundi abashaka ikintu aza kubita nk'inkuba kirangira, mugahungabana bikaba birarangiye. Ariko ikintu kibaye kirekire, kuvuga ngo niho mpamvu mubona byamukwamanye rwose, byanze gukora, kubera ko uko bitinda ni nako amajwi y'abamuvugiza nk'induru hejuru, nubwo yavuze ngo ni urusaku ngo gusa ngo nta kindi, ariko urwo rusaku tubaze kandi tubifate ko ari urusaku, wagize ngo urusaku rwatuma uryama neza iwawe kabisa, kandi uzi ko ari urusaku rw'abantu bavuga ngo barashaka kubirindura. Urwo rusaku rwatuma uryama, biriya aba yikiriye, aba ari kwiha amahoro mu mutima we, ariko ntabwo ari uko ari urusaku, ahubwo bari abagabo bari mu bikorwa bifatika, ndetse mu minsi mikeya muri butangire namwe mu kumva cyangwa se mu kwibonera n'amaso yanyu. Aha rero Dede gutabaza iriya ntwaro, kugira ibiki n'ibikorwa, ngira ngo mwabonye uriya muhungu wafashwe avuga ati twoherejwe turi itsinda ry'abantu benshi, turashaka gutera, ariko twari twaje kugira ibiki, twari twaje gutata ngo dukurure amakuru, hanyuma ubundi ngo tuzaze tuje kugarura amahoro, twamaje kureba ngaho tuzagenda duca gutya dukata ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ni uko nguko. Ubwo rero abarundi nabo, iyo mvuze ngo intambara bishingiye kuri biriya bintu by'ibiganiro, biriya ntacyo bimaze, mwe kubyitaho, abarundi nibwo bavuze ati katwohereze igikoresho. Uvira Minembwe barahita bayifata, ahubwo Uvira yo n'ubundi isanzwe iri mu maboko yabo, kuvuga ngo ya Kongo n'abayitera ingabo mu bitugu, ni ukuvuga ngo bagiye gukora ikintu kuri iyi nshuro. Ntabwo hazongera kubaho cya cyabaye cyo kubererekera inyeshyamba, kuko nta mugambi uhari ngo noneho ngo barashaka kugusha Dede. Ibyo bamugushiyemo byarakoze, ahasigaye ubu bagiye gukubita babangura vuba vuba. Rero ni uko nguko, ni urugamba. Abarundi barohereza bohereje abo basirikare, ndetse ntibyanagutangaza nubwo noneho nta butasi mfite yuko hari abandi bwaba bwenda kohereza, ariko ntibyanagutangaza banohereje abandi, kuko 3,500 bakomeje kuboneka muri uriya mujyi wa Baraka bambuka bajya ngahitwa, niba ari Rumonge niba ari Ruki. No kuvuga ngo ntago ari bo bonyine ujyanyije n'intambara y'injyana muntu, no kuvuga ngo mu minsi mikeya ntibizagutangaze wumvishe hinjiye n'abandi. Nicyo ngicyo neje kukubwira. Urugamba rwo rumva rurasatira yuko na Dede bashobora kumujabukana, ari nabwo bwo bafite, ari nabwo ari kuvuga ngo biri kujya ngo mu kigo cya Mukoni ngo cyegereye ngo u Rwanda, ngo ni menace ku Rwanda. Nuko nyine babizi yuko Dede azakunda Uvira, kandi noneho kuri iyi nshuro aramutse ageze muri Uvira, ni ukuvuga ngo uretse kubishaka kubyifuza ni kimwe, kubishobora ni ikindi, ariko intego ye izaba ari iyo kugira ibiki, kujabuka ngo ajye mu Bujumbura
aho ngaho ajye gushyirayo naho ngo ingamba z'ubwirinzi, hanyuma abona uko yerekeza mu gice gisigaye cya Kongo yidagadura, azi yuko ahava sapoti yamaze kuhafunga. Rero abarundi ku kiguzi icyo ari cyo cyose barabizi yuko nta bindi bintu byinshi byo kubabwira ngo mubareke ngo noneho tuzagira gutya, umuriro ugiye kwaka ahariya ho rwose ntahazafata, ahubwo murajya mwumva imirambo y'abantu barabaturitsa. Ndavuga ibi bitero hariya Uvira ejo bundi Deda ahajya, nta rugamba ruhambaye rwahabaye, urugamba rwabaye mu nkengero, hanyuma barangije barabireba bavuga bati hamwe n'Amerika hamwe na Kongo nyine n'abarundi birumvikana ati Uvira ashaka mumureke ifate bipanze gutya na gutya, ubundi tuzahita dukora gutya na gutya. Hanyuma nta rugamba rwabayemo muri Uvira, ntarwo kuva nk'abarasaniyemo hari nk'umuzarendo cyangwa se abazendo bangahe batari bafite amakuru baje gukora resistance, ariko nta rugamba rwabayemo kuri iyi nshuro ho. Rero ntibishoboka, ahubwo kandi uru rugamba rwa Uvira ari gushaka kongera kwisubiza, ararutsindwa, birabivuze yuko bagiye kumushorera bakakora counter attack mpaka Kamanyora mpaka hose. Rero reka ngenze kugaruka mu zindi